Kaunda, please come forward. Kenneth Kaunda ona tlotliwa le go ratiwa ke bontsi jwa maAforika Borwa e ne le tsala ya mopresidente wa Maloba Nelson Mandela. Ke ka mo naga e betseng thoko malatsi a le 10 go mo itlhobogela. In remembrance of this great leader who made such a contribution to our freedom, we've decided to declare a period of mourning for 10 days in his memory, and that for the 10-day period, our national flag will fly at half-mast. Mopresidente wa Maloba wa Afrika Borwa yo neng a le kwa Botshabelo kwa Namibia, yo neng a dira le mopresidente wa Maloba wa ANC OR Tambo, yo le ene e neng e le tsala e kgolo ya ga Kaunda a re Kaunda o ntse le seabe se segolo go kgololesego ya naga e. President Kaunda, we count him as one of the architects of a democratic South Africa. Mopresidente wa Maloba Jacob Zuma le ena o na itse Kaunda sentle. An outstanding leader, very humble, a Christian, but who fought against oppression and colonization and played a major role in helping many of us to be free. Mopresidente wa Maloba wa IFP Mangosuthu Buthelezi yo neng a itse Kaunda dingwaga lena o tlhalositse seabe sa Kaunda go kgololesego ya Afrika Borwa. Buthelezi a re ke Kaunda a mo rotloeditseng go tlhama IFP ka dingwaga tsa bo 70 moraga gore bontsi jwa bakgaratlhi ba pateletswe go ya Botshabelo. During that visit to him in 1974, he advised me to found a membership-based organization in order to reignite political mobilization in South Africa soil. When I returned to South Africa, I then sought the advice of my own leader, who was Mr. Oliver Tambo, who readily agreed. Thus, I founded Inkatha Nkululeko Yesizwe, the National Cultural Liberation Movement, in 1975. Go le jalo SACP tlhalositse Kaunda jaaka sekai go baeteledipele ga mmogo le setšhaba ka kakaretso. He played a very prominent role and also looked after our top leaders, including President Oliver Tambo, to make sure that his issues were attended to urgently all the time. But he was a bedrock for the rest of the liberation forces. Lekoko le lengwe le le ipelang ka boswa jwa Kaunda ke la EFF. Lekoko le mo akgolela seabe sa gagwe sa go ruta baagi ba Zambia. He played a very important role in terms of educating his nation because he understood that in the world that he was leading, he needed as many people as possible who have got certified education to understand the dynamics of the world or to understand how to develop their own communities. Khoupu le yona e fetisitse molaetsa wa kgomotso mme e tlhalositse Kaunda jaaka mogaka mona ya ditaelo ebile gape e ne e le molwela kgololesego.